салому алайкум мардуми деҳаи новдонак. умед ном дорам, аз деҳаи дашти қозии шаҳри панҷакент ҳастам. ҳамватани худатон, бегона нестам. хоб, омадем ба деҳаи шумо барои навор гирифтан ва пешкаш кардан дар интернет деҳаи новдонакро. мо аллакай ба ин деҳа аллакай ду маротиба тӯй омадагӣ ҳастем. рақамҳои ман 92 774 82 74 аст. хоб, агар дар хонадонатон хурсандӣ мешавад, тӯй маъракаҳо мешавад ва ҷашнвора дар ҷашнвораҳои мактабӣ метавонед ки даъват карда бошед, метавонам ки омада хизмати шуморо карда бошам. ин ҷамвара ки ман ном дорад ракетаи ёрӣ гирифта шудааст аз тахаллуси яке аз аспҳони муваффақ дар водии Зарафшон ки ном дорад ракетаи ёрӣ. ин ҳам аз ҳамон ном гирифта шудааст. хоб, бародари азиз, тамошо мекунем. деҳаи хурдакаки новдонак дар соҳили рости дарёи Зарафшон воқеъ аст. ино бинед, аз дурӣ чунин метобад ки гӯё аз ду қисм иборат бошад. як қисм ин ҷониб дуюм қисм аст. хоб, деҳа реша аз деҳаи дардар гирифта шудагӣ аст. ҳозир меравем аз наздик як маротибаи дигар шинос мешавем бо деҳаи новдонак. рафтем. ана ҳамин ҷое ки мебинед, ба фикрам агар хато накунам, солҳое ки мо хурд будем, ҳамин ҷо мошинҳое ки ба мусофиркашонӣ машғул буданд, омада як маротиба ҳамин ҷо меистоданд. намедонам, як чашма вуҷуд дошт, чизе буд ки одамҳо асосан аз ҳамин ҷо фаробаро мекарданд ва ин ҷо ҳама вақт, бисёрии вақт дар ҳамин ҷо одамҳои ба ҳамдигар суҳбат карда нишастаро медидем. ин вақтҳо аллакай холӣ аст, намедонам барои чӣ. ана он ҷо устохона, таъмири нақлиёт. новдонак нигоҳ накарда ба хурдии худ, бинед, I love you новдонак. дарҳо боло масҷид қарор дорад. биёед масҷида тамошо мекунем, мактаба ва як худи деҳая камакак навор мекунем. масҷиди деҳаи новдонак қулф аст, яъне амал намекунад. кумитаи маҳаллаи новдонак шуда будааст. инҷо як вақтҳо масҷид буд. ҳозир кумитаи маҳаллаи деҳаи новдонак. хоб, қабристон, хонаи охират. ана новдонак ба ҷамоати деҳоти дардари ноҳияи айнӣ шомил буда, то ба маркази ҷамоат 4 километр, то маркази ноҳия 18 километр масофа доштааст ва дар ҳамин деҳаи хурдакак 313 нафар аҳолӣ ба қайд гирифта шудагӣ аст. ин ҳам бошад як чанд сол аз ин пеш, намедонам, ҳозир шояд зиёдтар ё камтар бошад, намедонам. мегӯянд дар мактаби миёнаи деҳаи новдонак то синфи 9 амал мекардааст. 10 ё 11ро рафта мактаби дардар хонда меомаданд толибилмон. мегӯянд дар синфи 9, яъне хаткунандагони ин мактаб 11-12 нафар ҳар сол хат мекунанд ва дар умум намедонам 50-60 нафар кӯдак инҷо таҳсил мекардааст. хоб, муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 63 деҳаи новдонак ноҳияи айнӣ. ҳамин гуна як деҳаи хурдакак аст дар як гӯшаи ноҳияи айнӣ. зери ҳамин сада ва зери ҳамин столбаи советӣ ҷои суҳбати ҷӯраҳо аз деҳаи новдонак аст. дар инҷо суҳбат карда истодем, ҷамвари мана нигоҳ карда. خیر رحمتی کلام بچه زنده باشید. خب کم نشوید. من نیمچلا ابزار از بالای دهه. چشم پر میکنه تو. حاضر پر شده است می.
اگه جا کنی آب ندارم دوست کو این آزیم طرفی پایین مخم میکنه تون ها پور که شد با سر میتیدم جای سرتیاتون کجا روسا اینترس نمایده جانور کنی اینجا آب کشویی ها این پور شود بلند شود کی در آمده دنیا آب میکشود نه خب بلند نمیشه دادم سنگش بود بعد یک کشوی دیگر چند کس آب میتید یک کس آب میتید نه مقصد یک بار کشوی دیگر یک نفر آب میتید تنها دو کس اونجا نمیرسه تو رو بی چند روز این ساعت نمیدونم یک بار چند وقت پر میشه یک روز پر شد یک روز پر میشه یک کس آب میتید چند خود جگیدم اینجا 70 چند خود بعد در 10 روز یک بار چرا میرسن نه اونجا پایین آب نمیتن اینجا فقط بالا آب میتن تمام بعد تا چند ساعت خالی میشه گشته 2 ساعت 3 ساعت خالی میشه خالی میشه نه همون 2 ساعت 3 ساعت اون نوبت تمام میشه خالی شد و علیکم سلام مخم میکنم با دیگه نفر زنده باشه که رفتیم چشمه چوشتی برا کارو نازمی تحتری موتورسیکل فهمیدی برام دادمی چیکار باشه دوستا این کنار اون گاش فیناندگی می خودش بود می نه داده کنیم دا پیداش میگیره من چشمه اینجا میدارم دستم یا تگمی کوه هم دوست چشمه آب قشلاق میرفتگی کدام شلنگو علایده برده پیوست کردگی این زیاتش این مزاری چی؟ این چی این خودش؟ اینجا رای کردن اینجا باغاتون پیدا شد اینجا اونجا رای کردن چی ساخته؟ برای خودش آمد باز برام نمیبینیم ده من اینجا نمیدونم شوخی باشد یا جدی صرفم نرفتم اینجا میگن مزاری که حالی صاحبش در حیات هستن نمیدونم کدام آدم ساخته باشن یا اون چیز دیگر باشد و بچه ها خبرشان نباشد من نفهمیدم خیلی عموما من در زیر کامنتاریا شرحی مردم نادانک رو انتظار هستم همین چی است یه بار شرح میدادید این پیشتر نبودی ها؟ نه این چی سال شد ساختیشون با فهمو چی بود براد؟ من اولیم جان نام شما چی براد؟ مهربان میخیل؟ شش تمام کردید یا گذاشتید شش؟ 7 گذاشتید ملادیس من این بالا دستی دهی نادانک دیدید مسئولیت و خواهش و درخواست و شوق و ذوق کاری ما رو مجبور کرد که همینجا هم برآمده و نوار گرفته باشیم خیلی عموما من فکر میکنم از همین بالا نوار رو یا خاتمه میبخشیم یا از اون طرف یک نوار دیگر میگیریم و با همین با شما خیر و خوش خواهیم کرد امروزی ما هم به پایان رسید امروز بود 1 ایونی سال 2025 ما دهه اسکودر رو تمام کردیم در رو کمتون نوار کردیم و نادانک رو هم به انجام رسانیدیم یه اون کس همیجا به خانه کنه که کیف مدرسته چشمه هم زده میام رسون بلنده همه جا مینه مایی دسته همراه بودن علیم جان و مهربان صنف 7 گذاشتن خدا مهربان شما تیارت نبینید برات ما توی به خدمت میکنیم ده نوارگیری میکنه کامرچی آدم توی به دعوت میکنید اومد خدمت میکنه نشد آخه دست برده با مهربان ما دگوار بستیم میشه تویشون زینی دادن تمام 92 774 82 و 74 است امید نام دارم از دهه دشت قوزی شهری پنجکین زنده و سلامت باشه تاجیکستان و پیش رفتیم ما سفر میکنیم دوام کار از دهه خیرآباد سر میشود خیرآباد کوم زیرآباد خوشیکد اکو انتظار شده رفتن میگیرید ما نوار کرده رفتن میگیریم